Mengkosiyataran what Manaman and Intahu. Manaman and Intahu. Ibangi the scripture kan more. Pangkosiyata mapuksaraw masani. Inchang Christ. Manaman and Inchang Christ. Kato keto. Pwede te pwuindi. Kitail layer. Sangbon low forward. Power of the blood. The Manaman and Inchang Christ. Imagevan yung kapana. Nimen sangan ran what se tuwedra kaskunwe pil neklarkan ibang break it down series pwegi menen pisejuk sansal o alaldi. Amen. God illustrate nan Garden of Eden the being God kasaleyong kitail kasambalen in tao sang nitapin nan matwalen Eden. Asa may katong kapagkata Adam, Eve, katki yang rayar arapuko, pukon kakao no apapali, sapol makapagpungkan, o pilan sa watak kakal kong reranderale apelo. Pwede sapay tip ko dito ng sambawat, ng sinisulu kong pangatun watak, kasi saya fall of man. So, anso mira, tipata, ira, konda miraculous solar nganen godrera era namanokehla era masapwek era tekata leaves John Truko kitimgila palwarakan orokrok okay nan storio kauno katsto ora paki kaide kauno sa tomangi yaira apo mengkataman kinera yaira Tawang wiaieng muk. Ariel kuwar. Adam, where are you? So mangin ang storyo. Ang sa makauno ira parang kauno ira ilari kosoy mong kauno apang kausraye sanan matwalo kemelaman. Kitim kinarata. Kilinmano. Okay, so iwasaw may menchapya. Tamakano kami man. God require shedding of blood for sin. Gig kauno the intra mabangak pwaindi intra. So kauno metapin kai buyedi uyapawo niya katun kami man. Atawa asukak taja kiyang ra kilin mano iran likaw yata. Niya sa rorosang ni palwaran mano. And sa may roro kilin mano, of course, in jacareti. So nan matwalin iten, kauno kasaliyang kitailer me intra pwuindi. Again niya katun roro kilin mano, kasorehla, utan, integrity. Mano mela. Okay, mano simplify the kilalapan tama Christ pangkatstone wiaieng kitail. So right from the beginning, ni tapin puksarawi kauno kasalitar wiyapan, tumban, deep, intra makakpain kitail aramas. Kitail kapag mamor. Okay? Intra, Chakin masan sangko. Nilo kayan pumpi. Apo wiyawir. Sang niyan some. Kauno. Rarosang kilin mano. Wen kitim kita. Sujara aramas. Intra, keredi. Ibrutuaw. Riyasak riyaw. Arduan me sansal ng gusto nito, karaniang me karoskin kamakil kita inta. O sotra lababan deep kin miya, ma inta sotra kin kereti. Okay? Murin mo kukodo niya tepan watak puksarawi dragon kemela man. Simple. Man me sotra defect. Me sotra so mau, me makelekal, me palwaramau, me masamau,
misutu samin. Rakan pilatanan niral manakan when wuya men may wrong. Okay, mokit ka puka koros willian de kaskasale the mirroring is Christ tama bangat to o wuya. Adam and Eve sin. God killed the sacrifice, okay? Kom gakin tungi di Genesis silu weno isu oriye sakeo. Genesis silu weno isu oriye sakeo. The Lord God made garment of skin for Adam and his wife and clothed them. Ismakal kawirata pain kauno. Okay, liporera karyala tatoken hol kiyang li ke panso so ke mata kan so night kai de planen got maka poi ki rasa paik ai consequence toja tama bani mula ni atakin sa paik. Okay, niya sa water take up mangi limbakan got so do that katarala kilso ko we de el porera karyala ara future de ramor upon sa water ekitimrata. Okay, ekitimrata or ye punish them. So kihweisang nan matwalo. So check up pe udia limbagan god. Melel me kupur sa samayngan mall apa limbak. Sige mall apa limbak po ekitimrata ekemielaman prophesying sapon mo magdo yo kokop tama pang kotomuri. Child wata kertek child diale de chai koronger nan lesson kan me sewialar mowa akasakosaya beni proto ni wiaieng through Jesus. O kapureto aramas po samurin adami ba kasorehla nan Eden songon di aramas bui begitu di doror sanggot songon puralaren kot so jebaki rekak ping wang kota bil pakai railar ni proto kapureto. Okay, so nan Eden eleporera karyala Banta karyala ramor pamelel tip luketo karya tonti koros lipan mataken naituk matak mepang kapati seri all bang putau kerker porengka kamong aral paninay. Okay, ansa makamuyo ngoy sapal mitan Jesus at amor manamanen karyaw ko sambocha. Chali akan sa chokon ambil matakulil wika pa pag chalen naituk. Maya so sangya pena experience pweki ronga sangya renono matakan naituk momen iyo ayanti kano ayma okay ayma. Okay, raikin sangan matak troyo manta o pilale token kasara matak wana matak. Ansa may panay tingganay masaninyo inta. Yung story ko pilmur kamasa puyak mautan kamatakway na nan kamatak. Arinda main court. Melen makom kosaneti matak pangkapate seri. Abu wiyalar sapol mamukankan puyakin jang Christ. Iwiyalar seri yang court karyapan makam wiaieng lionan. Idano sola imipo imumanay kapakapa mo. Muidang matak mepan laut meseria vane budi. Abu sejaban matak sangat story kami rong. Ari I no kak testimony ay bodo kak testimony so jam matak tra. Wana so jam mataka mga seryo sa malar seryo budi na stosa. Pues so ya matak waray. Okay, so naisari ko koros wiya songo. Ariming kakilakay cheli akan pueki achay panay kita seri mawya kapayo sang renkot nan malika ka bukriya sa kisu seri ka na wiya kapay
Satan kena wia lar poen litere. Turin li mesocha muitan Jesus arail meur mesocha kaporapor ke kauno. Tesa sa Israel ren court. So mawen liseyan kaso mao melel. So mawen matakan na ito ka apute bil toto melel. Apchapang claim tame Jesus wiaieng kitail. Just chupan aleden ito an story history nga wiawi. Imi pang karya soahng. Kaun Jesus kasalata ki kitail sanger. Karya makauno kilang don. Adami makomup sapal. Wala kan rapan tatok rapan butaw karakar. Okay, kamelele me esalami minute tatoken hopeless. Ansa makomup sapal miya tatok remi me birth. Akak turu business, akak turu preaching of the gospel. Sang tayo me kisakis iyam tatokan mo. Kauno pul remi. Are kampan nurture, kampan tiarata tayo mo apaliata puyime pan luketo. Pai, imepan luketo kamor te apol panam podonom seri te tama more engage lale. Kaya sa mechel uyalar solang puekinjang Christ at sa jana na kausan nam putaw karakar pang katipin so kaparaparpo ngoy karyayo yanane patokete po yung diyar. So, child diarer Jesus na child more ebang kamangayla one tatoken nilima child kan abang kamangayla. Okay? So, kay dito sangkam kachin ka watak sa more scripture kan di ro kan may kiti sinner must be covered by blood. So, mata-mata ang nawasang ka skula tiba child kan anane poi ta te poi diki poi kiti nta. Okay, Leviticus is a keo blood atonement rakun wiyan ang kadeda marin atonement weweki pwaindi cover the sin. So intaw pan pwaindi tiba child kan. Okay, anang kadeda cup intaw pwainda o kilasang. Okay? Okay, pamatak. Shedding of the blood of Jesus means appease the wrath of God. And so may Jesus kakaredi mtai awewe keme painta sanger ang yangan kauno metoke human race metoke aramas. Okay, pokita Jesus is his own. Jesus pain sapolema kupur perenki may rango. Okay, kupur perenki niya chepan we what the scripture kan ti rokan kasaliang dyan ang adeda marang Nchan mano akan wiya papainta pa kaunoan irong way pewe apa poi ti nang katete kap kamakeleta o kasorehla. I mean, take it away from us. Okay? Blood makes a covering. Blood of animal could only cover sin, but blood of Jesus covers, remit, forgive, and pardons. Pardon what? Makala, the kihweisang. Pardon me, makohng, makala, o kihweisang. So, in Jan Christ, eunsa ka we are loud, sang Jan man. In Jan man, poegi a man. Ekakacha pwaindi pweki Intahu. Okay, merong miminan inta, merong melel inta pwaininta. Okay, so intang Christ amewya covers tuja pwaindi deep, remit tuja kisang deep, mak milale
o makala. Okay, forgive, mak, burdens, muitala. Okay, so song ko'y Intahu ya. So dradaw ya para injan mano, apoy jik sang injan Christ. Injan mano ya itipay, injan mano dacha pwaindi. Pagkauno and look upon. Iyari, and me call you check mo. Second goal kia kaninda. Look upon my sin and see my need. Ari, niya sama-sama kawewe ma i-picture, i-matawa kolo. Ya itipen aramas tip, right wiya charal, chomun deep tatongin jan man o pwaindi. Pagkauno kak look upon. Gaya udin jan Christ, a pwaindi, a remit a kihweisang, a makohng, o a kasorehla. Okay? Hey! To which I complete. I said, Majabenta, Jesus makohng in your ear. A stora lap maing, a bisitic, a pwaindi, a makohng, a kasorehla, a manokehla. Okay? So Japan, niya Japan go doon pakmangit dibachagan, Japan claim in John Christ. I bleed the blood of Jesus. Okay, gitim ganiyatan John Christ. John Christ painiyati. John Christ kamakaliyata. John Christ alayang kauna makohng ya. John Christ kasorehla tibaikan. Okay, ramang ko sa yaralab, in John Christ kredi. Pwegi achay kamelel, achay poson, kukuta. Nandame Jesus wiyayar. O abangay bwidi, one salatakan mas lalatayl. Okay, ika sampalan manamanin masa ng kot. Egin kasalatak yalanan nga na chay. Kasalatak ikichay la chay wiya sansan, makchay sa masa no. Ika rabawo, menano siya bayo, wano ka sa yaki na yaran sa kan memela. Resulta wewe ki ay masan. Chay memela kay taksitan powerful. Chay soto wewe ki. Manaman, memimilala tail. Magchayban, insa na mga dalale. Magchayban, ki wewe me pit kitail, tatok lap, magkano katin buyata me togay drak kamuyo ngoy. Ew songan nan nga na tela masalpasang. Aramas pang kokowi komi, aramas pang kailong kung komi, aramas pang wiaieng komi song karusya Mr. Melel, pwede masa ng kotra ko sa remi, soda, megot panggisang, amuposon, o amuposon pang kamor komila. Okay? So, isang pwukat in John Christ wiaieng kitail, bloodless covers are unacceptable to God. Okay? Megot mesotra inta. Mayroong yo mesotra inta. Esotra acceptable. Esotra masamas. Esotra kotsotra ko porke. Okay? Ikarabo atami ibraw yata tip. Ira. Namanak en maslalera pa ira turor sa nerkot. Saro ira kon mera kilsaura. Tekpana chantuko kan kitimkin rala. Miantranan chantuko. Sota. Okay? Kana na kemela man. Punta wang kredi. Asa metipa man. Boil out. At yung mga yan dache. Kita ko man. May ni physical. Intact kredi. Aka wewe ang child. The weight, ya 1 pound and tib ko yata na siya mangay. Require mela na ramasaman. Makarita chel kan wuya tip mo ang kot, ime chel intintang kot, chel memdaki. Poy laut, lokolok, matakla, nja, mumswitla. Me Jesus we are. Okay? So, kano accept the aleta. Niya chay bilban matawala atam, kahit atama
gain any able. Okay, able a wado mamau kanin naman. Gain wado anything I want to go. Smagaw na masamaski. Unable. Kayo pagida motive, motive, dapat motive. Tama min maslale, eka sambal kia ako te sansania mayroong. Ewan kia ako te sansania mayroong. Wato ma, kajak man me kastelel mamau, kalwaramau. Apilkoryon karapamel. Kauno accept kian able. Wegi kakaretin ja. Man mian chalale. Once up so ginger. Don't you go up as a kakaretin ja. Okay? So Intahu. Imi magkakela kaking kitail ranet. Come there mata oh so yanana mayroong la. Miyota Momocho, Kaitak Membombe up Tonokai wasa. Reckon Lelain so Maragan Wiarel, Merong and deep. Among William the Ewo Panene, Gilgilang Istrio Momon Filipina Pewasa. Aban Lelain so Merong and deep, Amanaman Pankum, William Lat a coinok te apanene. Wawa lob one go away bonana. Tuan village the tuan goes on about walkie go away when Jack and Grady. Ui go la langata langalango, moina wakoi, aban melar, are caporeti. Okay? Caporella and mom. Go away and panene up while you to my can magalar. Sambuka lalawe kaima. Lalawe. To turn travel bank kakaredin tra just took up point aramas. Just took up point that chapanene, debil meman. Pwukat in chan Christ kono. Pwukat imo makelagal. Koti to sang nan lang. Okay? Karada yaramed kitail aramas lalawe in chan Christ. Chaiban peraperenki jatamin chan Christ wiaieng kitail. Chel yang we makmakelagal lale. Okay, yang we insistanamasang on the finished work of Christ below. Every individual deserve ma ibangolar nanga dete kapwen na New Testament God provided the sacrifice. Nan kadete maring rakin songosong so rawiwiya alala sang kauno kakaredi intra nan Eden alala sang kakaredin jan man anang kadete kap kauno da jakatkido mayrongo iwasaw makomuyongoy masa lalale karapo ikingalap ko sa iya. Aleta is come ren Jesus. Aleta makapam kan ren Jesus. Okay? So joko chumeka painta te pachaikan. Likin in chan Christ. So chumeka cheka kakasang pewe. We likilik pewe. Kotor kacheta me koros. Ija ami o ai tungol ale. Every individual deserves that his blood is poured out because of sin. But God sent His Son to pay the price. Aramas koros pwede chayli bugidi deep, a chaylin jaga deep. Okay, may ban mayroong kiniya, iyanan ito ko sang jaga po mayroong kiniya te mayroong ki on behalf of Ibanenay, is still sin. Diba in try, as jo 100% makalakal. Pwede chayli bugidi deep, chay susugid deep. Ni poso ni magarda aramas koros mesojo ipsapal sojo kelaban ngen sarau po sa yang komi en tatawang keposon aramas an keposon jame bang kamelele tama masanang got masani ari ansa mecha ipsapal ngen sarau ken sa yang dapajan kamelele tama kauno masani yer okatun miatar pon lopo
Magdraso to ipsapal, Japan be a pipin malian, but Japan that how can that be? I don't believe that. Is to come men, Yamomuna melel. Wagida, a chamalial gachik. As a winning in when receive Tamakoto retail through Nansarawi. Okay, so Jaibangan rong masa ng got, apoy magkayo ka sambal, kaprayan Jesus sa child more, but child daw yung wrong, ni so weki. So, nan Roman, wanoriye saksilu po ng dibye mela, sabol mong got kisakis sapan, ye more sojuk ren Christ Jesus. Poinan dibye mela. Ang sama chaiban mela, amen. Pwede child tipan chaiban, chay wat dip, ya poina child mau ya wit pa chaikan chaiban mela. Chaiban churo sangkot. Okay? Masani, sapol mangkot kisapan. Tame kisapan ki. Sapan wat ki, amen, look at wayo craze. Tame sapan ki, tame at kisapan. Pwede ki just choka kong wiyata. Akat ki to Jesus. Pwede just to warong, pwede jatipan, akat ki to Jesus. Okay, mentake. Poinan tipam kan, ye mela, awiya wiyuk, awiya wiya. Pwede sapol manggot kalangan, akat ki to Jesus. Okay? Pwede kitailanan ke maur sautuk matawa. Kitailanan ke maur sautuk karata. Karusia makanalya leta masa no ikin kalabutak yai maur sautuk, kan ke maur sautuk. Pagchapan, sure and very sure, yanger kamakal kitan jang Christ, more so took I. Okay? So Janan, Jan man, the mayrong mekan, so Jan jalale. Okay, mayrong and moni abes chaka point delta. Chebakeo. Komga kita kata chay may mayrongi. Tagaki san kanen aramas moni. Agik chay miminan samba chay tatong kumoni po yan miyata mekot. Ama kong pauni etin monia on drunk rice apalialar tiba chay pon. Okay? Chay tatong kumoni chay den sawasa kamakit tatong kot chay yung memor kumoni nan sambawat. O pingkot masani wato on bacon. So moni kisona tel bay, chay watong got. Abu ye lik me moni te o got me pang tel ta so. In chakalep me kengkereti. Pena yin jab wen point bababe estrichar esamin. In chamakalagan me ngoyo babanane in jang Christ. Okay? Alright, so son siluisa konog chay mangir. Po ye wang kota pakong sampa katkito Jesus, irailakan me poson sa traban mela, trabanan ke morsoto kinaw yoma, ong katalakan me poson. Me poson kele, kaya ko ang Russia. Tatokin ko moro ang Russia, apo sa me panaleta, irailakan siya me poson. Poson kaya ekosang ni Maliel, may pantatong kaya Maliel, ay poson na petepet. O ay po sana sa tsaka mauriola. May pantatong ki ngayon saraw po ikip sapal, ay po sana ko dito sana lang, ngayon saraw isa po sana, o po ikip sapal, ngayon iputi kap, ipanyang maurla. Okay? Irachikitiki isa kisu. Pagkot so tsaka tin paran itong nin samba sa pulmayeras, puen kate kata samba, apuyen kamaurala. Okay, kasi yayar me kate ko to mur. Katsto karyawa bang katstong katek. Ansawat chamiminan craze, chamimi chan ang kalangan. Chasaik mela o kaunchi se saik katsto sapal. Chabuye yeya sa chan ang kalangan. Kachaban supe wan chan ititen war kiyang kot and makon te pachaka intang kraisa pampain kichatar nang kloko. Okay? Jader kosa ya me chay so war. Hey, chay miminang craze. Chay so war melen. At chay lanana kalangan ng gotan within kichail. Sanya chay panip sapal. Ko lugila te pachay kan. Lugayan Jesus na na chay more. And so what chay warong boy kita wiya. What kit chay warong? What kit kot limpak?
chay suwar makohng kitail tibachaykan. Okay, so murisang achay lipsapala chay solar kikleme chay suwar chay kontarme puenan ikosampal. Okay, wana ikosampal kauno pukila si solar pan wiya kapakapin suwar pwe wiya lar aramas puman pwe kinchang Christ. Amen. Okay. Kot soja paroneto sabulmayeras y sabulmayeras Jesus. Buen kadekata samba. Kaideki plano me kauno katar kito Jesus abo katar don kamaurala. Ania pangkatsto koryao, pangkatsto niya pangkatsto kadek. Makomi ipsapaler kompanutial katston Jesus kompan lopo pere nan nganamuyan Japan speak. Pangkosayang paloroman. Ham soul me yono batar yang kasig yang peren. Ama kom sujo mo ito ang Jesus ang moro iportanan tapok kompan trang sili. Puno to in sense with. Men yai aramas kumiging kailong kupura patapatahan kita mi kilanger. Kom sujo men minan alo. Kompan mengkono bata sapul mamusailakan and so what. Okay, Kalesia payo nianso me konong aleler kot katemparoneto sapul mayeras me katsto o iputi sang liaman o katkatier pan kosenet and mensusakan. Okay, anso nianso aleler so anso makrais budio timing in court mo. Ime wasama ta Hosea iratu Kalesia payo. Anso mekonong leler anso konong ta aramas di paramas wiaral kap rengkola rengko tren masa-masala teperal kanan poi di nangkatete maran. Hosea anso konong aleler pin court paraneto sapul mayeras tuetra anso ma court kupurata me anso womet iban pin kamaurela paraneto sapul mayeras katsto ibusang liaman matawa ibsan liaman iken matawa court manaman akaktaja aramas kami miseri Jesus patiarok wasakis. Aba mo ida hanupsan liaman. Nangkadete marang liakan so watarail. Okay, boy, obilila the word child. Membumbi iginorong ata. Code scripture. Og my league, my matapang sa di old pun sambawat. Og my league, susang ko sign karya ko wimisili po child. Apso, kauno kay buidi sapol mayeras truly. Kauno inanan manana bigak Jesus daja kak portas chana na ipsanli. Apoy ki limbakan court. Limbakan court li sarotinan iden. Li moman kalau kapan te kasaropan akasadir aramas pon sampawat. Kau nak kita Jesus truly. Naniten en dalang snake te serpento wang kapeten li pan triakiti wang kapeten serpento. Okay, sa me Jesus katsto ta me katen buyatao pola magon de pataikan sardi egolanan hel kisang tebel kin kakaon sampawat asame ekot kaon kapagata atami ib kiyang rapung and manamanan manage ababali sapol makapugapungkan irasa baik Satan wiala koten samba kalau ke wiaieng aramas rangkatiwo matawa one patient one lalabotin koteman metewyo pompongi eu sapol mo character patient lalapot tekanangama. Okay?
Sampar ngeteria. Rirong tiwi tipan aramas kan nga ma. Apo sa mga tawa kasi ansaw konong leler. Pain sapol ma ansaw kay te katail. Leler iyar kataro do Jesus. Niya kataro do Jesus ipsan ren liyo. Pwede sapol ma kokop me wiaieng. Adam, Eve, servento nan Eden ang boyda. Tako ko po saya, wang kapeten liyo pantriyak di. Geso wang kapeten liyo po ni buibugi di deep, korean deep, soson deep, wiwi deep. Kauno kay buye di sapol mayeraso truly. Okay, Maria Sarawi me Catholic kaninda Maria Sarawi Maria Jari Eli. Okay, Eli. Kay degi ligot. Kay den Eli. Magchepang ko saya may ligot. Chay pangalar melelembuk Sarawi. Po kay degi ko chaman. Eli. Natural. Eli makalagala may pon. And kapor ke meso so ke deep so bigong yata deep. May pon aside when the young old. Ay nang popod, aside when the young ay know so set. So kauno kupur peren kiyamor, masamas kiyamor, favor lo kayang wayo an sa metron lang o parang ako sa iyame. Favor, you have received favor from God. Kauno masamas kiyamor, kauno pilata Mary and kay buiti Jesus. Ge Jesus kach dito sa nan lang. Ngayon sarawi tiyata po mere liseyanta. Manamanin ngayon sarawi. Wiyata seryo makalikil. Kach dito sa nan lang. Seryo yayikot. Puti. Kach doon kamakilita kichailakan metipang. So iwasaw. Po lopo. Me Jesus kawalar makohng kichail. Iko sa yair na nailesan menaklaro. Lo puro chala. Rotogila wasilu yan sa tipachay pon ko la pon Jesus so Jesus pogular tipachay kan and so me kudila nan hel alekin kaunda lang nan matu reyesa kwaluo and so me kosayang warang ko kasayang manaman koros nan lang sampa ko yang yoyer imakareta kowe uyatan itong batak. Okay, so ibang kanagela Manamanin Intahu bang saya manamanin soahng man. The authority. Ako saya manaman koros koyang yaya. Kaya te kot lose. So jabagi o lose. Abo kapagata atami ibig yung ara. Pungo manamanin kakaon. Ay pangalay rakian Satan ang samira sa paiko. Ari Satan krigile may makaon in sampawat. Ben Jesus pilko saya. Chuka ko sa yung kumail waray po ko tin sampawat ko to na layer mo na sa me panlupulaw. Okay? Me koryang current payo Paul bil ko saya ko tin sampawat pititir matamataw na aramas por terminal later patakin Christ. So ngayon South Satan, Lucifer, fallen angel tulangkan me pakasartito po sampawat po kiral sa paigong kot in sampawat. Iray mo wiya sa likapagpungkan. Behind, nantin sa one, tamar mas wiya lelel. Gikartara mas amang kinsusoy kala kot in sampawat kakao na maur. So dyan may kot maure. Okay? So, and so me, Jesus lang at apon lobo, fulfill, poita, no makano wiaieng servento nan Eden. Me wang kapeten li pan sokpon wang kapeten servento. Jesus ko saya manaman koros mire. Kowe uyatan itong patak. Karta makomip sapal, yai Satan under my feet. Icho kakenda, powerful. Kitail lau maumi. So, may banaleta me ngoy wang kapeten li, ipsan ren li, kamakal kita, ntra,
Magotito sang nan lang, yayin jang Christ. So wialar wang kapeden liyo. Me kawela, te kawela. Me chebang kapakapin komato pwuindi. Irotio sa patata kaiten. Imakaw no kachki yang kitail. Rajagajagile mau. Bueng kasalatagala iraila kan. Me mimi pang kosenedo. Pogitailen kak wiala sapol mangkot. Ge kaun Jesus kachton kasalatagi gitaila. Chaigen mimi pang kosened. Iko sa yayar kosened. Wiyata mena papali ko tiwon aramas. Apo sa chaka maor gitaila. As chaka makale gitailta. So, sapol mau kachto. Puen kasalatagi gitaila. Magin wiyasan salsili pang kosened. Puen wiyamen kalwa pachail. Akat kitor ngayon sarawi. Waliyan ta kosened rechail. Pogitailen kak wiyala sapol mau. Okay? Jesus, the Lamb of God. Niya ko sa yayar katete marang rakan mayroong kilaman. Jesus, ime Lamb of God. Ime simple and good. Ime wiyala sip magotito sang ren. Nan lang. So neori isak tuwaw. Mantan rano so nap klangata Jesus akat kotong re. Ea pachowan ma akasayan so me rewi wiya baptizing bill kilelen kolula wali akapwe akat kadudi aramas kan Jordan baptize Israel rem kolula wali akapwe Jesus kat koto in physical. Okay, so no sa ya ministry and kotong kauna pata al po Jesus pangot to in physical na ni palwar merewi wiya. Kamu yo ngoy ni palingen. Ketraka so saya masa nengko traka ko na patata nor Jesus pampurong tok traka ko na patata nor mas lalata Jesus pampurong tok. Tama wasawi ansame son klangata Jesus kat to dame ko saya. Klang yen simpulen koto mekin kisang mebangki mekin kisang tipan sampakoros. So mon Jesus a Paula son baptized, kauno katarotor, puyen gosaya is Jesus. Puyen wiaieng aramas is Jesus. Okay, nan Isaiah, ako sokosaya, magedin son. Ako sokosaya, magedin Jesus. So Israel kan mapakpaki kukop ko. Israel, Isaiah ko saya ma. So, tama bang puro mo rin son, yiyi masayaw. Ikarapan, okay, Israel, more la kamelele Jesus, pura paki, tama kukupo ko sokosaya. Okay, may susakan chaton rawi Pilipil, rawi wiyata ramasin liki, mapang komperong railo kitail alaltar moral puegin chang Christ. Ibi kata ko ina nanchiyang ang pisechik, ang san salamao, pagchelte orala pela token court, oso cha paraparenki, is kitail rea. Amen. Chay kapakap. Kalanganan ko account Jesus. Kalangan kiyang ko masapol mamulimpa kongkit. Kalangan kiyang kami tatok lap makom katong yata pon lobo kom pwaindi kom kamakaleta kom kihweisang o kom manokehla tipatrakan. Kalangan kiyang kami Lord ansa korosakin song pukula sa chapateo sa susugir deep o pain at wiwiyakan ay saya unisa payo wano katete merasan ko rin na. Oh Lord, Intahu at intrakan bilbangkareti ebil samin. Como que leptra mencha makalagal na warango ko na sa kalangan kiyang kamu yung paik kiyang ko parang kot usang kakiyang morla sa kamatang kamu ranwat kung gatang ko parang kapayata mor korusya makam kameleleer tamakam gatang wiyatar metukikit sa kaparayang kamu yat kapin kasapa kalangan ang kamu count Jesus mawiyat ka na sang kamor kukulata. Amen. Amen. Kalangan